السلام علیکم پھول دیوان مرچی دیوان گندنندے توکا مشروم کاستر ادا بخش بلوچ منی کرا ساڑین تواجہ زبردستی میں دیوان مہمان تواجہ عبد الواحد دیواری مراؤں وتی گندن دیوان نمگا چاریں کے دیوان توکا چھ جست پرس بیتے امید ہیں کہ اے پریام دیوان مرچی شمارا وشو زیبا لگی واجہ عبد الواحد دیواری ترا وشت کنا واجہ عبد الواحد دیواری تو ہمارا ماہر ترا زانے کہ تی نام عبد الواحد دیواری ہے تھوتی باروا مارا بوش کہ تی ایسے کماشے نام کہیں و ای سہتان تو کھجا نشتگے تی بندری جا کھجا میں وتی پیتو پیروک ایسے نامہ ہم بغیر گوں تاکہ ششری سرا ماترا اس میں گوشدار ترا بزانا او ای گوشندہی و سازندہی شوق ترا چا کجا پادت کا او تو کئی گورا ای چیزانا کہ اس سے یاد کپتا او چون یاد گپتے گئے مارا اے باروا درستان چو پیش کمی بوش گوں تی مہربانی تو اللہ دور نامیات ما درابات وشاوتی واجهانا ما گندو ننده دیوانا واجه خدا بخش واجه زبردست انشالله که واج باتی و سات سور مگن داتی و هر جا هستی مدام ورشیانه آماج انشالله که الله صاحب میش میں سرا صاحب و منی نام عبدالواحد دیواری ہے منی پتے نام ہے حاجی جام احمد ما سراوان یکشی پہنادی نامی دشتکن اما علاقے مردمہ اما دیوار و دشتک ای جگہ دین پر ادھر ہتن شستون ہے قدیمی جاگہ ہیں تمہیں ملکان ہے و آثار قدیمہ ہستیں بعض جوانے دیہات ہیں قدیمی جوانے ملکان و ما ہما کسانیہ چنا جاگہ در کب تگاں و شہر تہاب زان شستون ہے تگاں و چوکی اچھی منا شوق بوتا بوتی زبان مادری و بلوچی ہمیں خاطر ما ہر جا کے جاگہ نوشتان کی ماندیستا بلوچی اما بعض ہمیشی شوق بوتا کہ ما ہمیں نوشتان کر بلوچی بوانا یا وطن بلوچی بلیک کا البتہ دیگا اسکول و دیکھچی وانا جاگہ ہی کہ بلوچی مارا بسیک کائنی ہے کہ ما آج چنا جگہ راہ در بر جاگی جگہ بھی بیتے ہیں اسکولی جگہ بیتے ہیں نہیں سن تو نہیں بیتا ماں چوکیا دینی ہما کتاب متاباں ونت بیتا ہما قرآن شریف ہما ونتا وہ سپارہ و ہمیں چیزاں ہما مات پیت مار دین داتا شوق سرا کہ مبریں مسیطہ ہمیں چیزانا مسیطہ البتہ مدرسہ ہما نشتا مسیطہ ما ایشانا ونتا بیتا و پدا ما ہمدا اسکولا ونتا ہما وحداں کہ میں تو گو 40 سال گوستگین سالاں 40 سال گوستگین سالانہ اول ما پارک بیتا کا اسکول اچھی و دیگه ما پدا ای توان و ای طاقت نبوتا که منی مات پیت منارا دیگه دوسرے اسکول جاگا ہاں منا وانینا توار بند کمو زاپو پدرنگیری کنا ہوتی گپانا گوڑا منی مات پیت منارا نهشتا منی پیت دست گٹیا نچی میں ملکان کاری باری نبیتا گوڑا آئی شتا گمانگو خلیجی ملکان رابطو بیتا ہمانگو کارباری کرتو بیتا سالان سال ہمانگو رابطو یحتا و ما چمی بابتا مانتا نکا ادا گسے کار ہما ہم میں عہدہ بیتا بچوکی ہما کہ مردین سمجھو نبیتا مردین چوک ما بیتا گا و ماوتی زحمت تا کارانا سجیں لوگے برداشت کرتا ما یک انچی جگہ ہی روستگیں کہ تو بگو آپ ورگی موارتن ہے آپ ہمیں سوری بیتا گا و کہانی کے چی ما آپ
واضح تو آپ ورتن ومي ملکا هني الحمد لله وش انت آپ هستن تو بجلی و برگن تو لین انت بریبر انت شکری برا وقتا کہ ما ایگا پانجرا یہ چیزا نہ بیتا گئے نہ کہ رستے بیتا نہ کہ انچی وانا جگہ پسل کی ما نہ وانتا کی کتی کہ ما بوشے کہ ما چین وشی جگہ ما یہ بلوچے جگہ آنے بلوچی جگہ آنے شما زانے کہ منچے گشان و پدا میں پیتو پیر کوانا شوق چوبوتا کہ دگران میں پیر کو گیشتر شوق چوبوتا کہ دگران میں سیدہ میں ملکہ ادا وشنتش سیدان ساداتاں سیدزادہ ایشا ہما نات جتا رباب سر ایشا نات جتا شبتاکی جتا ایشا غزل وانتا گوڑا ایشی آرتھا گا ہوتی لوگا ہمودا مائی سردمائی سیمائی یک رندی آرتگان چندی روچی داشتگان ہمودا ایشا حتی ہمیں سازانا کی جتا کشان ہمشان ذکر عبادت سرا شبتاکی جتا یہ چیزانے جتا من یاد ہے ہمیشی من شوقا گوڑا چوکی بالا بورتا کہ ماں ہمیں ساز و زیملے شوق منی سراب ننگی رنچ اسکولا گوڑا ماں ہمشیں کہ جوانی تو کا کمگیش بعض ساز و زیملے چیزیں دنبال نہ ربطی بیتا بل شعر و ادب نوشتان کی چیزانا ماں وتی بلوچی زبانا بعض رندگیری کرتا وہ انی منی چم شتگیں کہ ماں وتی وحدہ نوشتان کا پر شما بوانی و باید کہ ماں وقت بوانی دیگا ماں میں مو فرصت نہ ہوتا وہ من طاقت نہ ہوتا کہ من یک چیزیں نوشتان کی چیزیں بھی ایشان جماب کنانو ایشان یک جگہ ماں ویرائش کنانو ایشان کتابت بھی تو ایشان شنگو تالان کنان بیانگت من در سمنتا تروچے مریچ و یک رند دیگا گند نند دیوانا واجہ خدا بخش بلوچا و زبیر دشتی شمارا ما سلام دیا و منی شوق چدا پادا کہ وقتا ما یک ملکی شتا ما من دی کہ حقیقت تھی جو سکنے پا علاج شتا ما کراچیا من شتا من دی کہ جاگہ ہی وشی ساز تنبیرہ کو سروز انچین چیزا لون جا اور من ٹیکسی آرگو کتب داری ٹیکسی دارش من ربطان کہ جو سپد کنی کہ اسی چین چو آئی چین کو من شوق سرا من سروزی منی دل لگ گیت کہ اسی را قیمت بہا کنی گوڑا من ٹیکسی والا من آرگو تو ایدہ مضبوط گوڑا من تربری جاگا ہے گوڑا آئی من بو ہما جگہ ہے کہ استاد یتت ہمشین جوانی کرتن گولی مارا کراچی اسماعیلی قبرستان کرا یک یتت استادی دیم پدیما ہمودا یک گسکوی ہستت گوڑا ہمودا من ہمشی بو ٹیکسی والا گوڑا من چندین سرود مرود من دی البت من نزاند کجام سرود شرینی کجائی شرینی نہیں گوڑا من یکی درچت پروتزو اولی رندہ من نزان دومی رندہ من یتن تنبیرگی مانزو من یت کیا تا گوڑا منا استاد درکب نامی استاد مراد محمد صلاح شور انتا استاد مراد محمد صلاح شور یکی چا مرحوم انتا مرحوم استاد مراد محمد صلاح شور اولی منی استاد ایشی یا تو آئی اشتر بشان وش کرتو مساز مازان ایرے مادیم کرتن تو وش کرتن تو من گمائی گیشتر ہمراہ بیتن و ہمائی ما ہمراہ داری کو گیشتر گوڑتا کہ استاد مراد محمد سمیعی یا صلاح شور ایشی گوڑا ایرانی سالہ 85 سنہ 1385 وفات بھی گوڑا رنگ چنیشیا ماں کم گیش انگت سازار چو زبدار نہ بورتا تھا انگت مندر نہ بورتا چنائیہ کہ ماں بوشما سازی انچے کہ ماں تا آثار رسین تگا نا بلے ہمیش کش میں مہر محبت ہیں تو شما مرا فرسی کنے من چیزیں کہ لازم ہے گشانی انشاءاللہ دومی سیمی کا بیشیں کہ واجہ استاد مراد محمد صلاح شور یک کی چا چوہے سرودیان ہے میں شستون سراوان زمین ہے توبگو بلوچستان ہے دہ جگہ آئی مزنی ریلی و مزنی نوارگوں بہادر استاد بہادر مرحوم بارانزیہ پور کتگا و
وقت استاد عبدالکریم سیبیا معروف بلادوک پورکورت تگا آی سرودی استاد مراد محمد سمیعی انت اگر شما ایشان ریل ملان نوارانشان اگر شمی کر دستیاب ببینت من خیال هستن تا انترنتا دستیاب کنی تو انشاءاللہ شانہ گوش داری. استاد مراد محمد سمیعی منی اولی استاد ہے بزرگواری و آئی ہمیں رد بندانا سرود ہے اول منا چھو پیش داشتا کہ تو یہ سرود آرہ اول پچ بند کا اول تو اشر پہ کبزان ہے چھتو شی سیم و تاران شی بندے ایشانہ چطور راست کا چپکا کنے ایشان چطور کا خرک پین کنے ای چطور پوست ورا و ای چطور سیم ورا ایشانہ ما استاد منا ای چیزاں اولا تک یہ تبیتا منی سوچ سر کرتا کہ ای چطور تاران ساز کنگ لوٹا یہ تمامی کارانا منچا استادا مراد محمد سمیعی منی استاد انتا انگت من نام پمائین تمائی منا سوچ سر کرتا و سرود سر گیشتر کار کنگ لوٹی تیک درس دیا گیا کسی کائنہ گیشیں کہ تو توائی سرا کار کنگ اگر تو سروز سرا کار کو استاد منا چگوشتا کہ ہرگز تو میل سرودا کہ چویر بھی تو چارے ہر رو کہ تو سرودار دی تو یہ سرودار چو تو سمجھو بوجھئی کنے یعنی تو یہ سرود زورے شی گرے بھاک مکانی پاک کنے اسر گرے 10 سرائی مشے اسر محبت کنے گونی ای سازارا ای ساز محبت لوٹی گوڑا آئی محبت تو کو محبت دلا نندی گوڑا آ سرود گوتو رام بھی سرودا کہ تو زو ہنچ تو سازانی رہ تو چو ہمیں تارانی رہ تو بٹہ کی نئے ہمیں تارانی رہ آواز پر مائد ایر کنے ہمیں کے پر تو باز ہیں اگر تر موہ پرسد نرسد تو بزاں گناہی کار نکو تا روچی دروچی سی روچی بل ہمک رو ایشر چارگ لوٹی ساز کنگ لوٹی ایر کنگ لوٹی سروز ایچ شیر سازی سروزا بازیں گپی ہاں سروزا تنیدی مان سینو کہ من استادا مکشیں کہ یک جگہ کتاب یا کی لکھتا کہ تو برو پلان کتاب اور بزور تو گوانی تو سروز بلد بے یہ چیزا میں استاداں بازیں استادی کے ماں رندہ شان نام گرا ماں گنیشاں رفتگو چارتگو ہمراہ بیتگا بغیر چہ سروزیاں دگے موسیقی کارانا گن ہمراہ بیتگا کہ انشاءاللہ نام نشان شاہ تے میں دیوان گران رندہ نو سرود ہے یہ جگہ ہے کہ ما ساز کنگانا اولا استاد منہ گوشتا تو ہمیں نوت موسیقی میں اس میں لے لڈو لاڈو لڈو یہ چیزانا تے سرود یارگ لوٹی سارے گامایانا میں ملکہ منی چوشگو من استاد ہمیں پارسی زبان آئی گیشتر واقفت ہمیں نتانا گوشتی کہ دو رے می پا سو لا سی پدد دو رے می پا سو لا سی ای پارسی زبان تا نتان تے موسیقی سارے گاما پا ما ہمیشی سارے گاما پا دانی سا پدد دو تانک سائنا سارے پد آخری مسا نو ایدہ میں زبان بلوچیا ماشمار لے لڈو لاڈو ہمیشہ ہستے ہیں ایشی بنا میں ہمیں نتان موسیقی وقت کی ایک پہلوانی یک شاہری وحدان چینا کے مرحوم استاد پیز محمدہ وہی دیگه استادان که شما دیستا آیا گانا ایچیز کرتا یک ترانه ایچیز کرتا آیا ہوتی اولا ہمیں لیلڑو لاڈو ایچیز کرتا دلی دالی ایچیز کرتا دلی دالی ایچیز کرتا گوڑا ایشی قدیمی میں ایک شاعر و وانو کا یہ چیزانا در نظر بگرین تو آیا نا انشاءاللہ کہ چاروں ماں البتہ اوتی بلوچی زبانا ہمیں گا پی جنا کھنو موتی ملک تہی جنا ماں دیگا لہجہ دیگه پایمی لهجه که دیگه دوله لهجه که زاگرین بلوچی تابی بلکه نمینی گونا گپ جنگ میں بھی ماں پہلی لوٹن چیوتی اشکنو کا واجہ بزرگان کی من گپا اشکنو گوڑا چندی رقم ساز کنگا استاد منارا سوچ داتا کہ شامنی ذہن تحسن کہ ماں انشاءاللہ دیوانا رندہ وقت کہ من ساز دستا بھی گوڑا من شمارا پیش داران انشاءاللہ کہ گوشگ لوٹی و دیگه کتابی و درسی و کتابت تی دیگه سرود سر من ندیستا که ما آ چیزی برام وانا که چه دیگری
یا دیگری را من بوشن که پلان کتاب تو برو وانی که تسرودا رو یاد گیره و وانگه بابت تا ما و شاعری بیتگا وانو کی نبیتگا شاعری نویسندگی بیتگا و ایدگه وانو کا من چندی انچه کماشا که منیاوات البته بلکہ نہ سواتش نیست ہیں کتابت مطابتش نیست ہیں بلے ہمیں لاڈوان ہمیں شبتاکیان ہمیں سوتا ہے ذہن تا ہستے انشاءاللہ تعالی دیمی روچا انشاءاللہ آیان گونا میں گپ گال بھی تو ماں اگر تو صوتی بابت تی چیزی بو مانا جو اس کرنے کی لوٹی دیکھ ماں آ چیزی کی لازمت پر شما گو و ایری گو استادانی کہ منکار کرتے گونش رنچا استاد مراد محمد سمیہ مرحوم ابراہیم آسکانی بھی تھا گوڑا وحدی کے واجہ وفات بھی ما گوڑا استاد ابراہیم آسکانی را در گیتا ہے استاد ابراہیم آسکانی ہمدا میں کشا یک جگہ گوشنتی کلاتوک کن دشت کوئی کر رہا کہ من شستوی نشتگانی یک ملکی ها گوشنتی کلاتوک باز نہیں 2 کیلومیٹر ہیں یک کنیم تا 2 کیلومیٹر گشتر فاصلی نیست ہیں گوڑا ما استاد را در گیتا و ما بازاری بوتا گو بازار تا من دکانی بوتا وادا گود والائی ای جگہ ہما شمار گوشان کہ منا گود والے دکانی بھی تو من شستون مردم دکاندارا منا ہمیں جگہ جائے و موسیقی بابت تک گیشتے ریشیت کے ما گیشتے لاڈو وتی لاڈوان قدیمیانا ادا حفاظت کرتے منی نام گروپ گلستانی سراوان تا و ای جگہ ما شمارا چھے مرچی رخصت لوٹان گوڑا دیگر روچ انشاءاللہ دیگر گفان رنگیری کنگ استاد ہودا بخش تو دیکھے گپی چیزیں شمارو استاد زبردستی ہے دیکھ واجان کا سن دیوانے تا ماں انشاءاللہ بتوانا یک شمارا گپانے کی شگیوار کنا انی چشمہ رخصت لوٹی عبدالواحد دیواری